masih kena lembur baraya kan dia. Perkampungan tadi mah masih kena lega baraya. Mantap, mantap pisan baraya. Iya. Pohon baraya. Lembur Ciike baraya. Lembur Ciike, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang. Maniwarara aski baraya. Asa daerah mana baraya? Ayo. Mantap pisan, mantap. Masih banyak kebun awi baraya tadi. Asruk-asrukan baraya. Banyak orang yang mau ke undangan ya, wis di undangan. Masya Allah, maniwarara aski ya. Perkampungan Waya Bumi di bawah. Semakin menakjubkan ini mah. Ada rumah di bawah. Nggak ada orangnya baraya. Selamat menikmati ini mah nih pemandangannya. Mantap pisan, mantap. Masya Allah, tabarakallah. Di luhur ada perkampungan baraya. Masih kena lembur baraya di luhur. Masya Allah, tabarakallah. Di lembur daerah Ciike. Mantap baraya, mantap. Caina singgolontar baraya tuh. Mani herang dia baraya caina ge. Ima asli dari gunung baraya. Punten videoan. Ini juga eta keur kana YouTube nya raosen Pak, dan waduh tieun ka dieu mah. Nya raosen yeunana lokasina. Masya Allah. Ada orang di bawah. Mantap. Kalau sore pasti mantap pisan. Ini mah udah jam 11, sekitar jam 11. Teteh mau kemana teteh? Mau ke undangan? Ya teteh tembusna ke mana? Tembusna ke mana? Ayo lemur naon ieu? Ciike. Ciike keneh. Nya. Awang nuju ngeplog ya teteh? Nuju ngeplog teh.
mantap pisan baraya. Terus si teteh mau ke undangan itu. Teteh ti dia lemur teteh. Nya. Teteh lemur cikeun nya. Desa naon? Sarampat cenah baraya. Kecamatanna Cugenangnya Bu, teteh. Mani ararindah kieu baraya tuh. Tuh. Ada si bapak tuh. Menuju ngobon cenah baraya. Wih, dia kapal wetan baraya. Masih kene betah baraya di sini. Ya kulah. Assalamualaikum, ya kubur. Ya, kanang hayam baraya. Aya bumi. Oh, di atas masih kene banyak lembur baraya. Iya lauk mah arageun ge baraya. Laukna arageun. Wih di kapal handap baraya. Masya Allah. Tuh menuju hari baksi deh. Sok deh ngojai deh. Ngojai deh. Deh jajan deh. Rame Amin. ramenya. Nya. Abi nu jeung ngevlog.